megalayapost.news. Key Officer Naga Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB harungkat kibriu ke District Council kibadai pejya ketena Solid Waste Management lambat kinoy lam snong jong kelum raj kla balum sopieng mentaka singi kilai banjurip ia kejaka balat ban penlong kum kejaka Bradnyut Martin haki benta baha bagi tiki arsnong kibadon hakatan bohermbong riboy hakani ke singi bala penlong ia ketiki jinglet jurim ia kitiki jaka balat penlong jaka Bradnyut nalor ke jingdon Key Officer Naga MSPCB bad District Council rasa kiru dag jingdon kirang ba snong kibakentup yuba ham junga hing rang ba snong lum soping nang tau ba TBM rang ba snong lum dat kla borbong lembat kiwei lengba jong kani kesingi ke bala sakhi da jingdon Key Officer ke MSPCB bad District Council lapan bena baya ke tegi jing temu ban penlong jaka Bradnyut ha ke tegi snong la pendu pendam no kata ka di hadian balami ke jing persya nagi pat ba nong snong ki bala persya halor ka nongrem bala debu ya ke tegi jaka Bradnyut kanwan ra ya ke jing penjabo ya ki telong umbam umdi ki badan ha ke tegi ke jaka hadian kani ke jinglet jurip nakaliang Key Officer lembat kino yalam snong kalum dat kla balum soping kila sim lang ye karai ban pensangi no shua ya kate ke jing temu ban penlong jaka Bradnyut Martin amarang kaliang ki pat ba bat ke snong ru kidang persya jur ban penkala jaka Bradnyut hapo kate ke jaka ka badang hap hapo uput usam jong kite ki ar snong kawehi ke ba hadin ba ki nakaliang gedungi ngi layak ki senam ki peladap kalong kumtu ngi nakaliang gedungi ngi penpau ki persya namar ba kami hap ban subu lakabu tang kumne kumba kalong mentah piliwi dan nakaliang gedungi kawehi pagindit ngi ngilodon toy mo kerteng ngi kwa hi bansa habede toy mo kerteng nakaliang gedungi ngi mundur bilang ba kin pendon kam ya kan ke jaka namar toy mo kerteng hanang kiloan bu hi sar ngi nakaliang gedungi pat ngimdon ke jing sai ngi kwa ba nakaliang jupi pin sai halor kono kono rim ba bu yo toy mo kerteng ate nang jadi jakatahi bede bat ka District Council ro bang ba katula sule ang dak kom ba sagaway pat kajing say bawan pollution na may saru yung ba ang palong gani takalong kajing sisahi habang iyak kum kalan titer kam jong ka ain ru kan bisa akhirnya ban bu jang lum kum katakalan fill up mah adan to social management app pinjo kam sa bu jang lum markam kamday ke besuk ban pensangi ujabo ajang lum kata kalong jing sang at isa iktip mahal kata kamlong ke besuk pencenah hadu ano tuli kita lagi scientific plan ba mo ban khanglat e ta jingtu ija bo baling ang kunta kalong ba kadaw kalong ba ka berembong ade ke commercial area jadi kayo ke bahek ma no mulong isa rong ka mentip kano kilo kami mo tau jabo kano kilo plastik kano kilo gibi wi pat ija jabo ngi tip ba ka snong hangne ka ade ke snong ka bahek kayo ke bahek ta mentala abdong no san kilo ka wanra on te ang ni retang hading simnai kan sa pues 10 kilo kalong takin ma kadi kayo bahek dan nata ka daw long nakaliang di kasi nung shopping pat ngkwa ba kani kanong kajing sma da kasi nung sumingin tagin kaway ka bakmat do no makatahi ko ikya jong igin nung markani ro kalong ka grabe song sunong gipa ba ski ngkwa ki kanlong hadin habut bat kanlong kajing sma nang tagin sunong hadu muntahin nakaliang sunong jong hila simle karay long ba inum siya ang ni area namor ta ka iko ikya kaya tangkat tahi ngisim ya karena kalian komisi ingir nggak ada bikin tahi bangin le aktor tom mana mentah kalian kasih gomian untuk adan juga kasih senyut gua biang tiga kadek kameram juga senang kan bener kerpat nak sukar bukan air senyut gua biang om subuk pathar kan belum bisa subuk pathar kemlong abdon hira kata ke jingken baik kalau kena nambah ke officer nambah engineer akan nak berkaman bu jadi kata ngina kalian senang teh ya haru entah teh kena kejakar ngelapik kamilong masih tur kadang kawa ingin kuat agen penlong jabok malong gawa angkrak tu mo mencual hapok mulai merten kila semua berladi ke klau kila bu ke jika banyak tu kisah kalau biang henry mentabat labun menri lalap bakam kambiang kalau tentang kuat bakan ni kenjak tadi bakan ni ka jika bakan long men nyot marlada min keren pada karena kalian jumi di engineer wesnai kro baru kamla pasasti malas kro snack ko kan the mula-mula si om si the pasti kila yung tet plastik, batek la tet lama kendo bayai, sting la tet kan perah begini. Jadi, nak kau kalian mau play eskom tali bakam long semua, dengan five play say, ani forum tanah beraklik semua, dan kalian cumi dengan wan kenang bakal miji nomor ba, yang ni tu kan saong ba, ni pun kamu kelai, sah. Kong menu bagi kita ngim doncing, tiap jeng itu kan, nomor ba. Donar penta koi kadi kata kabis pun bentayunyut, ada pun bentayunyut pada natu repi salan repi unyut balapan salan
unyut pe bamla ban selan pada balan pen kelas bo itu unyut pe bamla ban lei pada kata tien pareng kata ka secure landfill kan ki kan hak kapoi hadu kata ka benta kan halor kan ni pada ngamtip mono initiate mono beli kan ni nak don bahar kan kom mi tutu pisandur kan ur kom kan ka ini zakat ni salah ni man ong ba ko yang ni kam yang ri menta ban song hi ban chu na kro ni chulong ban ban break ni ka ain du kam sya mo ko tu solid waste management rule Misalnya ke Supreme Court lagi kalau ada kode yang dia pulih kuat, lalu setiap April lagi kalau ada kam jenai susu itu karul. To nakaliang jungi kumki nong yalam senong orang buat senong lembat ke ekstrim membar jong gelum shopping bohrembong gidon hapo jong ne kejaka nak benta banwan jengok. Na kaliang jong ka ekstrim dorbar senong kumju bat yagi officer nakaliang ka pollution board bat napo KCDC kilawan hapo jong ne kejaka bat hakane kesengihi ngelayo banyak keren syai. Bat ki officer jong ka badai pet yakene ka solid waste management plan hang ne hapo lumrai kla bohrembong dan nakaliang kajungi ngila yo ya kajing pensai ke bapaka nakaliang jong ka pollution boot kila ong ba ya mentahi ngimla su ban pen trekam yakene larai bet ban pen sange dan mentahi nakaliang kajungi kum ka ekstip bat ka dorbas nong hi yap setengah yakiti ban wan naki ba nginyo no yakiti ke bala rai ban pen sange no nang ne sakmat ba kamde su ban mi kumbang ilawi hang ne ba kilawan se ru yung mau kerteng dan nakaliang kajungki kilarahi ban pensange no ya kena kekam dan nakaliang kajungi kumki nong yalam jong snong ikwa ru ban pensai si ba nong snong ba ya kena hi kejaka larai ba mentak sengi kharwei terik benai balai arah jar penriu larai ban pensange kenang ba kanom dan kajing sutu bekla ha kaliang jong kinong snong kijungi yang ai kublai ru ya ke besar ki balaiwan ha kena kesengi bat nakaliang kajungi ini yang skembet ba nak ya kene hi kebenta kemun nakaliang kumbalarai dapoi ba nong snong ba kedor ba snong ban pensenge tementang ngilayo ya ke kubur ke basultanat ba larai hi nakaliang jong ke department ru ba kin pensenge ya kene ke jaka kenyut alum deklar badun kayu kat nakaliang jungir ngi ihi badun kam tamba halor kajingnya penbetlang halor kajingnya setuju mutlang jadi tangata hi nakaliang ngi beratlang sepi kin snong deklar bom kum hajine kisnem ngi baladap la suwan sna tang ban keren sikin ru ni kim kwa iban islok ki ken menengi bangi de ki kena nrei habayaya ya kakam dan yang ngiru wei bangi lakit ya kakam kabala sania do paiba apus nong tau ya kai ke sur jung paiba ngin hap sangap ya kata ya kublei sibun ya borok lang ki balai don lang hang ne borok ngi kwa hi ke jing thok besai nak liang jong ka pollution board lane district council kin pa sangi borok artli nong ba ya kane ki jaka batemu ban pelong ke jaka nyut ba ngi layo dak jing thok ka besai ba la pensenge no hakne ka sengi to nakaliang kajungi kwa ru nai kublei ya orang bak senong jong kalum dak kla bohrembong bat ya ke isi hi borok we ya ke jing yodor rengkat ke jong pi ngilala ban poi saka ba ya stu jumut ya ke benta ban yo ban ya kenduk lang ban ya te nang benta jong ke senong bohrembong hi Megalayapost.news